Yebo mzala sanibonani phela kunalo udaba. Kunosisi uyangibhalela lapha uyangibamba lapha ku-inbox yami uthi sisi ngicela shame ukhulume nasi story sami. Angazi ukuthi ngingenza njani ngingasizakala kanjani. Yebo nami ngiyayisola ukuthi lento bengisayenzelani from the start cause namuhla seyangihlula ukuthi ngiyeke. Usisi uthi usho ukuthi uyihlalela yedwa uyasebenza nje vele uphila sharp. But akanamntwana, akanandoda usisi. Wakhetha nje ukuyihlalela yedwa. Sho ukuthi nje ngokukhetheka empilweni wadecide ukuthi asengithatha ibreak nje ngiyihlalele ngiyisebenzele ngidlela imali yami. Sense vele nje nginganamntwana. Okay fine usisi uthi bekafuye inja uyasebenza uhlala nalenja nje kuphela. Uthi njalo nakabuya emsebenzini lenja vele bekanokuyivulela ingene endlini ahlale nalenja yakhe. Athi ayihlelela abukela iTV ahlale nalenja yakhe la eqeleni. Okay fine uthi ngelinye ilanga uyabuya emsebenzini ufike uhlala phansi esofeni uyaphumula. Uthi lenja ivele ikhiphe letoto. Ikhiphe letotolozi yayo. Okay fine uthi naseyikhiphe letotolozi yayo sisayibuke kancane abuke letotolozi uthi ngizizwe ngihalela. Uthi ngizizwe ngihalela nje ngenye indlela. Hayi ngihluleke nami nje kuyibamba ngizwe ukuthi sengimanzi. Yebo mzala. Sizani phela lekelelani. Abangumfazi awulala nenja. Uthi ngezizwe sengimanzi uthi hayibo zange nje ngikhona nje ukuzibamba. Uthi usisi ngangehlisa lokho bengikugqokile. Uthi ngayibamba inja yami ngayidonsa ngayisondeza kimi. Uthi ngavula imilenze. Uthi hayi ngabamba letotolozi yayo. Uthi ngayifaka kimi. Uthi hayi umsebenzi washo. Uthi ngaqala nganyakaza. Uthi ngithe sengiqeda ukunyakaza. Hayibo inja nayo yase iyafenda. Bomzala. Uthi inja nayo yase iyafenda. Uthi ngezwe kumnandi over. Uthi hayi ke nakusasa ngibuye. Uthi ngiyibuke ngicabange lento lenzeka izolo. Ngibonile nje ukuthi hayi bengi-enjoyile bekumnandi bekushaphu. Naye uBobby phela uya-enjoy. Uthi hayi bomzala ngiphinde vele ngenze lento ebengiyenza izolo. Uthi ngikhumule ngiyibize isondele. Uthi khipha itoti inja uthi ngiyibambe ngifaka ukuthi ifende inja. Uthi manje lento leyo ke yenzekile nje yenzeka isikhathi eside. Kwathi ngelinye ilanga uthi kwakuyi Friday kwafika abangani bakhe endlini. Uthi ke bebazodisha ke bangitshela ukuthi namhlanje sizodisha ke lapho. Sizoza namatshwala sizodisha. Uthi ngibavumela abangani beza. Hayi phela uBobby sekajwayele ukuthi nje ngale inkati lezi kufuna senze 1 2 3. Uthi bangena abangani nabangena inja ifuna ukubaluma. Ngibathe ngiyayikhuza inja ibambeka ifuna ukubaluma. Uthi ihleli la eqeleni kwami. Uthi bathi hayi man khipha lenja ikhiphele ngaphandle. Kanti lokuhleli nenje endlini kwenzakalani? Uthi hayi man nginganakekelani phela lenja ngihlala nayo vele ngisho sijwayele sidlala seyithu phela nalenja. Ijwayele ihlala ihlezi nje la eqeleni kwami. Uthi ngiyicoshe. Uthi uBobby nase ngimqosha akafuni ukusuka uBobby akasafuni ukuhamba. Uthi ngithi ngiyayiqosha inja ayifuna ukuhamba bathi hayi naba nalenja yakho kusho ukuthi uyiphethe kahle uyayinakekela nje uyinakekela kahle uyinakekela kamnandi manje lokungafuni ukuphuma kwenzakalani uthi ngibona ukuthi ngathi sebafuna ukuba nezinsolo ukuthi hayi mngani kwenzakalani la wayingafuni ukuphuma ngoba sazi ukuthi inja nje ungazi ukuthi futhi kuyaphuma nje yabaleka yenini uthi ngibabheke ngibona ukuthi lana ngathi sengizongena inkingeni abomzala bayasola ukuthi kukhona lokushaya amanzi kukhona lokwenzakala uBobby akakatholi phela namhlanje uyafuna bomzala uthi ngicela ukuthi ningisizeni ngicela ukuthi ningibonise ningitshela ukuthi ngiphuma kanjani ngoba lento sengifuna ukuyiyekela ngiyabona ukuthi manje sekuzongifakela amehlo ke manje egqileni kwawo konke nje vele abantu sebazongibamba noma bazongithola ngelinye ilanga ngibhizi nalenje and nayo seyijwayele phela akusadlula ilanga bengadlula ilanga singakenzi sengiyayibona ukuthi naye nasekufika lesikhathi leso ingifuna la eduze iyasondela izigibele phezulu kwami lokuthi phela mngani njengenjwayelo buya nase kunabantu kuba wesi ngoba izilumana ifuna ukuluma abantu la ngena abantu basondela ifuna ukuluma abantu yona ifuna ukuzithola la eduze kwami uthi ngicela nje ningisize ukuthi lento ngiyiyeka kanjani ngiyafisa nje ukuyiyeka bomzala angazi ukuthi nina nithini ngoba uBobby wakhe akafuna ukumlahla mina bengimtshela ukuthi thatha uBobby uyombeka samuwe noma uphisane ngaye angazi ukuthi nina nithini bomzala advise yeni advisor uthi nisisi uthe wathi nase ngipostile ngimtshele uzobe esulalela ama comment noma ufunda ama comment abone nje ukuthi ngiphi azoyithatha ezomsebenzele advice uyaqela nje uqele advice. Alrighty then, let's go through the comments. Uquateria Dovela uthi akabulale lenja with 2 laughing emojis. Enqopha Mlando uthi makayigcine izohlupha thina with 3 laughing emojis.
uphumzile Mthembu push uthi qhubeka nayo sithini thina. Mrs Van Wyk uthi what advice for witchcraft with 3 crying emojis. uJessica Maqolo uthi shame makayihambise ayise eCCMA ayophisa ngayo khona usisi. Hawu Jessica. Moving right along, uNkenke uthi makayifake intambo ayoyibulala yini Thixo inja. You yiza Nkosi konakele ezweni. uNtuli uthi kill it mphambanise namafu sport. uQueen P uthi yena we are living in a thriller movie. uVoyi Mthethwa uthi ayibhlungu le ndaba with 3 crying emojis. uBusi uthi mhlambe uye usisi osenkingeni kunzima phela ukuthi asho ukuthi nguye. Ngwaka Mukhale 7 uthi marry it shada lento man. uMatome uthi my sister tell here I'm looking my sister tell here I'm looking I woman to tell here must talk. Yeah, okay. uNomathemba Lillian uthi yo uMasitope KZN uthi oh Nkosi with 3 sad emojis akabuyisele SPCA. uFabiani Gumede uthi ay banesibindi kodwa. uVeronica Mayeza 502 uthi kwaze kwanzima sesilala nezilwane manje. uBunu uthi find a boyfriend with 2 emojis. u611 uthi why don't you leave it for a month or 2 alone or give it away far away. uMrs Nzama uthi kazi bayazivikela yini benale incanga akayise kwa PCA kodwa ukhohlakele. uNancy Tolibadi uthi yo ungcoliwe phandle ha. uMakalitha uthi hayini siphila kweliphi lizwe. uThokozani Nyembe uthi cela ungixhumanise naye nami anginayo umntwana ngina 41 sohlala sobabili. uTEE uthi that dog is possessed with laughing emoji. uNoziphiwo Nzonzo uthi ingamithisa Nkosi yami with crying emoji. uXoli uthi kusho ukuthi bayathandana. uManoko Sishoka uthi don't leave it you love each other most so I know. uNancamane uthi qhubeka mzala. uSanele at 47 uthi ngingambulalela yona mina mahala with 3 laughing emojis. uThandi M uthi hayi uzozuma abantwana bethu cha emlahla nje. ubhuti uthi thandaza mama with 3 laughing emojis. uSano uthi kodwa Nkosi yami uzomitha sisi ngaze ngadabuka with 3 laughing emojis. uJC Shenqani uthi uNkulunkulu wami amen. uNorman Mthombeni 2 uthi mthumeleni ngapha kimi. uDudu Maseko uthi hayi kunzima emhlabeni Nkosi yami. uAmantimande uthi ngikhona mina tell her to call me. uThembi uthi iyafenda phambili. uuser 40066 etc uthi mtshele ukuthi akayenzele iValentine ngoFeb ayichazele ukuthi zona zinenkinga ngoFebruary kuphela. uKamarada uthi therapist would ask what do you think you should do. Zama Ngunezi uthi we hayibo wayijwayeza akayinike Thixo. Bantu bakwethu siyabuya emhlabeni ngempela. Okay mina ke bafethu according to me ngenzeka ibe kayithule indaba lena. ngenzeka ukuthi vele kwavela kwezenzakalela uthola vele sakalala nenja vele into ayijwayela uyabona into wrong vele leyo. kunesandla semfene lana. ngenzeka ukuthi vele njoba sizwe nestory saka sisi lana ukuthi yena unawo konke, if I'm not mistaken unakho la uyakwazi uyaziphilela, unakho konke uyaziphilela uyabona, kodwa akanandoda akanamntwana. ngenzeka ukuthi abe bamshanga something vele since vele aphumelele empilweni, abanye bangaphumeleli khona waba nomono wamshanga something ukuthi hayi wena ke ungabe nendoda ungashadi nje ube nakho konke but ungabe nendoda ungabe nabantwana yabo. nayo nalenja lena nje ngenzeka ukuthi
kuyenzeka bamenza ukuthi agcina alale nayo nalentsha lena uyabona, but leyo uvo lwami le that's my opinion, that's my own opinion. Mina bengathanda ukuzwa wena uthi ucabanga kanjani. So please make sure you do like the video and comment. Ngifuna ukuzwa wena uthi wena uthini. Yeah, that was Bafiti. This is Hillcare, your go-to source for international updates, real life stories with a pinch of umgosi. And I'll see you on the next one. Peace. Fresh from the gas, yeah.